And that's my prayer. Whatever message I'm going to share with us today will be a blessing to us. And I will switch between the two languages, Tongan and English, for the sake of our young people. And also I would like to wish our birthday girls happy birthday, and may God bless you abundantly and lead your way for your future. Koe ki kawenga no me whakaukau no o tō mai I he pongpongi ni o pehe hono whakarea e kai te malawa I a te ao pe. I can't do this by myself. Koe hulu e whakaukai pongpongi ni me te hasione wahe ni ma. If you have your Bible there or your phone, turn to John chapter 5, verse 1 to 15. I will base my message on this verse. This verse is from John chapter 5, verse 1 to 15. I can't do this by myself. E kai te malawa en ia te aupe. Koe verse te fito, memory text, is from verse 6. Whakatonga pehe, ka pōma mata a Sisu he ne tokoto, o ne ilo ko wholoa e ne mo ua, ne whehu ia ki ai, ko holoto keke mo ui. Tau lau mari e maa honi, ko whola maa pia mo hao. Ko whapea o lau mari e ki tipo mo, ka taki a whakaukau ki mo ui. Ka lau maloto ki tali a kōkua ki. Muia, ero na muia mai lau mari. Te teo me mau mui ki aho te foki mai ia Christ ka mau fa mui e me. Koe mea mai e kau tau kei frofola. Ki mua I he wahe ni maa ia koe wahe whaa. Koe wahe whaa na talana hanga e Sisu, na talanoa ki a Sisu pe mui whewhine Samelia. Pea konga ki mui o e wahe whaa, o hanga ne Sisu o whakamoui e whoka, o e tangata koe eitieni I kāpeniu. Nei moua hano whoa I he, nei puke lahi pe koe mofu. Pa nei hanga Sisu o whakamoui e whoka tangata koe. Aia koe whai manani hono ua a Sisu I kena koe kāreri. Uruaki koe ni liriu, ai vai koe waine, pea koe hono ua e ni hanga whakamoui e whoka tangata koe nei puke. Pea hilia e wahe whaa, hoko mai ni he wahe ni ma. Whanonga mai na Sisu ke ne alu ki Jerusalem. Pana whai teu whai e kātoanga e kakai siu. E taimi na whanonga mai a Sisu ke ne alu ki Jerusalem. Pane whamatala e tala noa. Na e ano vai I Jerusalem na hingoa po pete sait. O kumakatunga pe mea I a tala noa o e pongpongini. Ange koe ko lawe ki ai. Ko tala noa motu a tala noa mahino. Koe tangata koe ni na e puke I he tau e tolungo furu maa walu. Tau e tolu walu e puke tangata koe ni. Ko tui ka pate tau puke aho taha. Puke aho e ua. Tau spakapiko e tato he tokoto. O sfo I tato he nofo noa ia I api. Tangata koe ni tau e ne tolu walu e ne puke. Tamai na e nofo peipe te saita. I he ano vai koe ni. Ka whamatala tala noa, o kui kai koe tangata pe ia na ihe ano vai koni. Tala mai na ia kau heke, na ia kau kui, na ia kau pipiki. Aka pati whakarea ke rea koe, aho ni mo ngahi puke kou tau moe aho ni. Na ia kau suka, na ia kau toto mahalunga, ia kau kauti. Mahalope na ia moe. Kalasi kon kou toa ngai koe mapa koe tonga. Koe kau aavanga, ai pau kalasi ke he aavanga. Na ihe ni kotoa, ai kakai na nau fuka utua. I aho koni. Pakono hinga na Naomi e ki he vai koni ko pete saita. O si kotoa e ngahi whitu e nau whengai. O ki whare mahaki. O ki nau tolu koni ko whai mana. Whakamoi mahaki. Kai peke sai nau tolu. Nau whanongo rewa he tala noa koni. O kui hai angelo. O aruhifo ni hanga we e vai koni. Pako taimi ko e we e vai. Ko ia pe ura ki tō ki he vai. Ko ia whakamoi. Pe ko ia sai. Ai puke o ne fo tua.
Koe palparema e kakai koe ni. He nā e tō e nau whakamamafa I he vai koe ni. Tō e nau whakamamafa e nau sio piki he vai, he taimi ngā ue pe nau lova ko hei uraki ki ai. Pakono hui ena e whoki ni I heo kai piki saia. As you read through chapter 5, it's talk about this pool. And these people were focused on the pool rather than focus on God who uses the pool. So nowadays, some of us and some of the people, this is their problem. They like hanging around the pools that they only like the preacher who is preaching on that Sabbath. They only like this congregation or this pool because they like the worship team. They like this pool because their friends are attending that church. Ka koe hae palparema, oi ka kai koe. Koe hingoa koe a pete saita, uhinga koe pete saita, koe house of mercy. Koe whare ne alo ofa, koe feitua ne alo ofa. Lolotonga e, taka koto ai whakau mahaki koe ni. Kau e mo tangata koe ni koe, na e puke he tau e tolu walu. Tala mai na e lue maa sisu. Whanau maa sisu ke ni alu seo sare maa, pe ne fau mai he vai koe. Tala mai na e sio pia sisu ia, o ne ilo ie, fofonga tai fia maari e koe, o tangata koe ni. He can tell his face was disappointed. Lama peke ne tala, o kai me aia mo ua e ne whakaukau. Pana ne ilo pe ia fuoloa, ai puke e tangata koe ni. But why? But why didn't Jesus come early? After 38 years, why didn't Jesus come in 1 year? Or 5 years, or 10 years? But why he came just now, after 38 years? Let me tell you this. If my Jesus knows your situation, if my Jesus knows your problem, then why it take long to help you? Ta wene tolu walo e whenga tangata honi ke whahanu whakamui. Ta wene tolu walo hono fua mai ave ke ofi ke vai. Ta wene tolu walo ai ka ke lava hano wa eo tu. Why? Why take so long? And this is the answer. Because God's timing is different from our timing. Because God's timing is perfect. Koe ki hange taime o tua ko taime a au mo taime a. 38 years was just enough time for this man to get ready for his deliverance. Nai a fio pe o tua ia, e au ke tau hono tolu walu, o mateu teo e mo e tangata ko ni, ke le tari a hono eiti. And this is another reason. If God delivers us too early, we might think it's by our own strength. And if God delivers us too late, we won't have enough faith to give Him praise. He may not come when you want Him, but I assure you, He will come at the right time to deliver you and to help you. Alota si Isu, fai si Isu e foi fehui, tau pehe rea whakatonga, foi fehui whakavare mo. Hange pene alata hato ke tā, ki ha mahaki whare maki o pupuke pai hato ke tā, o ku ke fie sai, o ku ke fie alo ko muapi, fehui na fai Isu ke tangata, o ku ke roto ke mo ui, koholoto ke mo ui. Do you want to be made well? Ele fa papalangi. Fatonga if area sisu, he didn't say, do you want to get well? Do you want to be made well? There's a difference between getting something than made into something. But why my Jesus saying, do you want to get well? Or you want to be made well?
tali e tangata koe ni. Ika ia hataha ia. There's nobody. There's nobody to help me, to take me to the water. Whakakau e tangata koe ni, ko kamata ke nehanga o hake ngahi uhinga ke. Koe ngā ue koe ni, o whawhalala ia i he tāke. Kalange si Isu, hei kai te ke lava e koe, o whai hamea ia te koe te. Taimilahi tau whakaukau, koe tau mai ki he lotu, te ngā ue i ke umui. I work for my salvation. I work for the kingdom of God. No way. He kai te ke lava ko ngā ue i ho mui tangata. He kai ke huinga ho ngā ue malo i au, pa te ke maua e o tua. Maua e mui tangata. Ka koe hai whaunga. Just allow Jesus to change your life. Accept Jesus into your heart. Just allow him to make you. Just allow him to transform you. Pea toki mui mai rewa ngā ue. Toki mui mai rewa hao whakawhia ngai ki o tua. Because you appreciate what Jesus has done to your life. That's come second. Well, I quote Alalate writing in the pehe. If you are willing to be willing, God will do for you, which you could never do for yourself. Koloa peke tau loto aku. Tau loto veke. Pai toki whakakakato rewa o tua ia. Ho tau ngatanga. Ako hai uhinga na e whehu ia e si Isu. Ai whehu koni ko keki. Pe ko ke whie mo ui. Pa koe tāria na e ongi he tangata ki a si Isu. Kumi uhinga pa kau tui wai taimilahi. O tau kumi uhinga. Kumi kalofanga. Taimi tahu tau mai ki he lotu. Pea hoko hapalo pare mahato waa pea mohata. Pea te mamahi ki tau alu pea me he lotu. O koe koe uhinga ia tau mai ki he lotu. Koe ngā ki o alu ki sias koe o kau ngā mea. Ki o alu ki he lotu koe o ngā he kou maheni pea moe taki i re tā. I kai. Koe tau hao ki he lotu. Koe tau mai o lotu. Na tau tāno ka resona ni hu. We come to worship to the King of Kings and the Lord of Lords. Koe iha tau whakamui. Koe uhinga e ku hao ki he lotu. Paka e hapalopare mai a e hoko he atakai. I don't care. They focus pea si Isu he. That's the reason why I come to church. Ka ke te hanga si Isu whakamore ka hano taimi. Vea si walu tarangi si Isu. Pea tala e si Isu kia tia. Tu hake pea toho mohe ngā o alu. Jesus said, get up and walk. Mahalo pena e kata tangata ko ni ha. Hey Jesus, I haven't walked for 38 years. Maybe you don't understand. How can I walk for 38 years? Tangi si Isu. Tu toho mohe ngā pea ki alu. Tangi Isu, I know you will never intended to do this by yourself. So get up and walk. Kasi afio e pesi Isu e palopare manai hoko. Ka koe ni ko whamanato te pungpungini. Ka pai talato e o tua si Isu ha mea ki a te koe ki whakahoko. He has the power for you to do it. O ne mau e mawhai. Ha mea pe te tau kore he mo ui koe ni. O ne mau e ha ke whuaki ma au. Whainga ta ape ho tau loto ki tau tari iyo. Tau sio mahe tangata he aho koe ni. Hane whenga hake ke tu. Mahalo pena e ako lue. He osi e tau tolu walo e heke e tangata koe ni. Mahalo pena e tu hake tu le reipe a punopun. Mana e lere ki he, foki mai. Ko haia tae o ware osi e tae tolu walo. E ne tangutu pe koe ni ko lawa tu. Tamai tu e tangata whata no mohe anga. Ko ne hua tu koe me vai ko pete saitaki tu a. Tala mai, na e nofo mai kau whare simu kau siu. Whare a koe ke mahino ange. Koe kau tamalo tuen. Kau ere tāni o tu mai tu a kau tiko ni, kau tiko nesi. Teu ke whano hi kofe tangata koe. Mea pena na ulak sio ki ai, o no mohe angana ne whata tu. Aho sāpate. Koe na ulak tala mai, hei, ko haina ne whakangofua koe ke fua ho mohe ngā sāpate. O tapu haa. Ke toa taha no mohe anga he aho sapate. Pete ne whai hanga au. Ko hai aku ne whai tutoni koe ka te koe.
Tali mari na ang tangata ko ini. Ko ia na ni whakamuui au, ko ia na ni whekau au, kei tuo alu. He was carrying his bed and walk outside. And this is my point. Your bed is your testimony. Ko moe anga tangata ko ni, ko ne testimony ya ki kakai ko ni, ko hai na ni hanga whakamuui koe, ko hinga ko ne fua hano mohenga. Ko hanga, ko tau ki mohe anga, o tau hanga whata halo e aha koe. E hoko ia ko tau whakamuoni ki mamani, ko ngā oe ni ko whae sisu maaku, ko ni ko hanga whakahanga tuka te kuoto. And they asked this question, who did it? And the man said, I don't know him. Ko mea peko ilo, kune hanga whakamuui au, ka koe ke ilo po hae tangata koe ni. Keke ne ilo e ko sisu e. Wai naha taimi ki tau pehe. Wai naha taimi ko hanga sisu o whai ha ngā oe maa tau tolu. Pea eke mai ha taha ko hai, tango koe ke ilo po hai. Whakahau fo ngā oe ke whai, ke siasi ha. Siasi tau he, siasi he. Koe ke tau lawa tau tolo tala ki hika kai, ai mo oni o tau whalala mo tau tui kia. Whakamui manoa tala noa, whakaosi e tau malanga. Tala mai, na e toi takai mai a sisu. Takai mai sisu ko ni, toi whetau laki mo tangata ko ni. Tangi sisu, ei. Ua whakamoui ko. Toki ilo he tangata ko sisu ni, tangi sisu. Na ku hanga whakamoui koe, pakoni ko taratu ka te koe ahoni. Toka ngā ina ke toi foki ke mea na ke whai, he toi koveang e mea e hokatu ka koe. Ke whamatala tala noa ia, na ke whanau e tangata koe ni na pipi. Na toki mo ua tangata koe ni he whakautua koe ni, koe hanga hala koe na ni hanga whai, pea uhi ngai ane puke i hanga hala koe ni. Jesus said to this man, don't go back to what you did before. In other words, don't go back to your old life. I have given you a new life. But there's one thing, and this is very important. I'm going to give it to you. I'm going to give you a new heart. Not only a new life, but I will give you a new heart. Because if I don't change your heart, you're going to go back. You're going to use your new legs to go back to your old lives. You need to change your heart as well. Family he pongpong ini. Kapag kay fuaki e tau mui, mo tau loto, mo tau kotoa ki eiki. Kay fuaki konga pe. Koe ki whema o ia e sisu. Tala mai pe folfola. Tama, fuaki mai holoto. Fuaki mai kakato loto. Koe mea whema e sisu ko tau loto. Pate ni hanga mea ngā oe a ki tau tō. Ta tau e wepo koe hae lahe palo parema. E tau fōwai. Tala mai sisu e. Hao koe mai ka tiao. Koe ha mati u. Mo hao kia tiao. Mo tolu whenga mo mawhasia. O mai ho mo ka wenga kia tiao. Whengo fua pia maa pe kuha mo ngai au. Toha whiripai vai whawe sta tolu. O kou whaafai ngai mea ko toa pen. Ia kalaisi ne whakamalohi au. I can do all things through Christ who strengthened me. There's nobody else. Ka ke toha tae mamani ko ni. Tene hanga o mai e malohi. Mo iwi. Ke tau I kuna ki ai ahe te volo ko karaisi peta. Ka koe pōrea ka koe pia mau he pongpongini I whāngi. Whakaata e tau mui. Whakaata e tau mui kia te ia. Pia ilo pe e kia taimi to tonu. Mo whetu to tonu. Whakamui e koe pia muau. Ke ta aunga kini ngau. Ka tango I hanga e kia whai tāpukina ki tau tō. Ka moene wholofola. Mo tau whiohi. Ia no aha tāpukina. Amen. I'd like to thank you very much for the beautiful sermon this morning. This last night, I was sleeping with him. It was in the dead of the night, very quiet. In the morning, I wake up and hear the birds singing song and praise to the Lord in heaven. They thank Him for what the Lord been done for them. So you want to hear the nice voice again? Therefore I ask you.
this nice, lovely voice to come and present us for the last hymn for the day. Thank you. Same ko hiwa e kau hiwa. Mawhitai mua i te ofa la. Ngai te ke lau e mau kia. Ke lau e tuunga, e ia e mau ui mo e mau anga hala. Ana ke hifo pe o pe kia. Mau lau koroa. Mau lau monu. Lau tā puaki he ofa ko ia e. Ke tā pakina mai e tā. E ke he ki kāinga koe mai. Lau tū haki. E whakamooni pe maau. E wupin veli pe pe hefo ki nui tū. Maulotu pe ike ho lau maali e. Whaivi hangi nau tō. Whake haloto la. Tā pua. E pōre o hanga ki nau ngai mo ui. I ho ngā ue pe mua koe. Whapai te eke. E kau whorau o tau peku. Maulala mai pe ngai ki tū ke ke. Ko maula koe. Kaha mau tutuku. I he weekend ko ni. Patu peke mau foki. Ko mau ngahi, feitu taka. Hoko aku mau tolu e kau whakamooni pa mai whiona. Kawa me kai ni whakino. Ka tāpa kina mai e toinga mau whiohi. E tau whiohi pe mokoi he toinga ho aha tapu kau ko mau ikuni. Ia kalaisko au ka ho mau whakamooni.